zasezulwini zomhlaba. Ngibingelela amakhosi aseNdlunkulu. Ngibingelele abefundisi bakithi, abavangeli bakithi, abashumayeli bakithi, abakhokheli bakithi, Ishayisuthi yakithi, Intaba epheza, ngengudlungudlu yonke yonyazi lwasezulwini. Amen. Bantwana basezulwini, akonakele ningamangali. Ngibona sila phambi kwenu, sizosonta nje. Hayibo Nkosi, yisabatha ngithi namuhla. Nathi ke kufikile nje ukuthi sizosonta nabantwana emzini waseSandanezwe. La phakathi kwethu khona umfundisi uDinanga, Baba uDlomo sinaye la. Amen. La bangcwele sithole umbiko ophuthumayo ukuthi ingilosi yaseSandanezwe iyashumayela. Amen. Imeme upremier wakuleli lizwe ukuthi azosonta nathi la eSandanezwe ubaba uBhanyaza Busufi. Ngenkonzo yanamhla cishe eyasemini, njengoba sikule yasekuseni engekho nje, kodwa kuyasemini uzoba ekhona. Yingakho nibona kunje kuhle kanje namhla la eSandanezwe. Ayibonge Nkosi. Uzofika ke nezikhulu zonke zakhe mangizwa obhuti abasethulela uhlelo ukuthi kuzohamba kanjani. Uzofika ke namakhansela akhe bazosonta kuphela nje, bazosonta bancane. Yilokho nje esikutholile ukuthi bazosonta njengathi nje ukuba sizosonta. Esikucelayo kwabantwana basezulwini ukuthi base befikile abantu bokuhamba. Sikhule thina kuthiwa umuntu okuhamba uphathwa kahle. Ayibonge Nkosi. Angahambi nesithombe sibi ngathi. Umuntu wokuhamba akumelanga ahambe nathi athi hawu ngangithi mina kwaShembe khona amakholwa, kodwa lento engifike ngayibuka lapha akuna amakholwa lawa. Siyacela bangcwele, ayikho indawo engenazo inhlanya zayo. Niyezwa bangcwele, nathi ke mangabe khona inhlanya zethu ezaziwayo ukuthi hayi kuyahlanya kufuneka simbamba, ngangazi kanjalo thina lapha ekhaya kithi nje egcekeni lwakhona uhlanya lwakithi impela lwaKwaNdebele. Kwakuthi uma kuzoba nemicimbi kuvulwe yanje esemuva avalelwe phakathi, anikukudla nje nenyama ahlale lapha. Ayibo Nkosi, ngoba uzowona umsebenzi. Manje siyacela ke bangcwele ukuthi njengoba sila le nkonzo ayizikwande kakhulu, bacelile abantwana bala ekhaya ukuthi mfundisi njengalo umsebenzi esinawo ungene ngewindi kahle kahle lo msebenzi, ngoba imisebenzi enjena iyakhonzelwa kubefundisa. Ayibonge Nkosi. Bese kuyabukwa ukuthi lolo suku luyavuma yini ukuthi singavakashela, ngoba njengamanje njengoba silana nje nomfundisi kuminyene kakhulu. Bantwana basezulwini simi ngenye indlela, simi manzonzo, siyagijima impela. Kule misebenzi nje enamhlanje engakwazi ukuthi ngayibala ngigcine kuphi. Kodwa ngothando lokuthanda nina abantwana basezulwini, bantwana bonyazi, siyesayeka konke sabuya seza la. Imisebenzi nje sinayo namuhla ingaphezulu kokwenza. Manje ke abantu mabefika phakathi kwethu ngalendlela baye bangqongqoze, mase bengqongqozile bese kuthi ke abaphathi baleyo ndawo
bathinte ihlalo ephezulu ubukwe ukuthi lolo suku abalicelayo kuza ngalo lulungile yini noba mhlambe kumele babeke lolunye usuku njenganamhlanje nje njengoba nibona uNkulunkulu cishe uvala inkonzo eSwazini mangabe ngayivali namhlanje sazi kodwa abantu iningi labantu alikho liseSwazini niyezwa bancane angisho ukuthi ngiyasola sengisho ukuthi ke imisebenzi nje ivame ungena ngewindi bese ithola ukuthi manje kumele kujulukwe mangabe kubhekwana nalowo msebenzi njengoba manje siyajuluka nomfundisi la ngoba sibhekane nomsebenzi sinemisebenzi eminingi nanamuhla nje asizukulala la siyakhona kunemsebenzi nje mhlawumbe umfundisi uzolithola ithuba akhulume ngawo asizukulala sinemisebenzi nje eminye umuntu into ongawazi uyazi kodwa ke bathola basezulwini ngicabanga ukuthi ke njengoba ngishilo wathi asizokuba bade ngicela nje ukudlula ngoba sisesabathemba ngcwele ingilosi esabatha ayinandaba nokuthi kuzabani phakathi kwenu yona iyafuna ukondliwa ayibonga Nkosi ngizocela nje mhlawumbe amavesi amathathu isihlabelelo sika 2:3:2 ngaphambuka yenhleleni yinka angina ayihlazini awuzangifumana awuyizitha zami Yeah.
bathe abaphathi bala ekhaya u10 bacela ukuthi sibe sisonga inkonzo ngoba umsebenzi okhona ukulungisa la ekhaya mningi kakhulu. Ayibonge Nkosi. Ngonyaka ka1991 ngomhla ka23 kuJulayi umfundisi uMadlala waphatha inkonzo engicabanga ukuthi yaba inkonzo yokugcina emzini omhlo ingcwele wasebuhleni bamaNazaretha. Ayibonge Nkosi. Uthi umfundisi mayiphatha lenkonzo lapha emzini wakhuluma ngomzi omdala ekhaya lidala laseKuphakameni. Uthi lapha emzini waseKuphakameni sikhulela khona sasingazi ukuthi ngelinye ilanga umzi waseKuphakameni singawushiya ngendlela umzi waseKuphakameni ongcwele ngakhona. Sasingakhumbuli ukuthi ngelinye ilanga kungaba nje. Angiqondile ukukhuluma ngomzi waseKuphakameni bangcwele. Uthi ubungcwele obabulapha ngaphakathi sasingena phakathi emzini waseKuphakameni sigula ngokunyathela. Ungena nje kwakho ngokunyathela kwakho, ungabusisiwe, ungathandazeliwe, kodwa uphume usuphilile. Nathi njengoba singelela labantwana basezulwini singene sinethemba lokuthi la size kuNkulunkulu. Ukunyathela kwethu lana emzini waseSandalezwe konke kusiphethe, konke kusihluphayo kuzosuka kithi emagazini ethu. Uthi lapha emzini waseKuphakameni sikhula thina ubungcwele babungena ngaphakathi kithi kujulile. Sasi indlela esasihlanzeke ngakhona sasingafuni ukuthintwa na umuntu ongakhona. Isho kanjalo ingqondo endala ithi sasingafisi ukuthi umuntu ongakhona abambe nje ngitsho nesandla. Indlela uthi thina into esasiyicabanga ukuya ezulwini kuphela. Bakhona abantu esondweni yayingekho enye into esemqondweni yethu kuthi umfundisa kutsho mina. Yayingekho into nami ngifisa ukuthi njengoba silana bangcwele kungabikho lutho olunye osemqondweni yethu oluphazamisa imiqondo yethu njengoba silana bangcwele sisesangweni lezulu. Omunye nomunye uze nosizi lwakubo, omunye nomunye uyangqongqoza usemnyama ucela ukungena ezulwini likaShemba. Ayibonge Nkosi. Ingqondo endala ke isho njalo ithi sasingakhumbuli ukuthi ngelinye ilanga umuzi waseKuphakameni ungaphenduka ube yile yanto osoyiyo namhlanje. Kodwa uthi umfundisi ngelinye ilanga sathi sikhona phakathi. Angiqondile bangcwele utheni uzoshaya inemizuzu emithathu. Uthi sathi sikhona ngaphakathi yaseyiphakama inkosi ilanga lama-Afrika yaphatha inkonzo kwakakuhle. Bantwana basezulwini yayivala inkonzo kwase kuyathandazwa. Njengoba nazi ke nonke ukuthi la ekhaya makuthandazwa thandaza wonke umuntu bese kuthi uNkulunkulu ophambi kwethu athi amen. Inkonzo bese yavalwa. Uthi umfundisi ngalelo langa zange kuthiwe amen. Uthi wathandazwa umthandazo waqeda i-hour and-a-half. Bamangala umfundisi ababekhona uthi wayekhona naye umfundisi. Uthi wagcine sewavula amehlo wabheka koza kwabo. Wathi bayebabheka koza kwabo wabathola bebhekile kodwa akekho othi amen. Bathi mabethi babheke epulpiti inkosi ubaba ilanga lama-Afrika alisekho epulpiti luphumile epulpiti labashiya etempeleni. Uthi umfundisi uKhumalo yena wagcina ethi amen kuze kunqamuka umthandazo ngoba abantu babethandaze njalo. Ayibonge Nkosi. Aba nathi nje basingaphiwa ithuba lokuthi sithandaze lingashona lelanga thandaza. Ayibonge Nkosi. Ya ngoba sifuna izulu ngithi lingashona ngathandaza. Bamangala kodwa ukuthi hawu kwenze njani uNkulunkulu asishiye ngaphakathi. Kwathiwa amen base beyaphuma. Uthi baphuma bamfuna uNkulunkulu bamfica ehlezi lapha endlini emhlophe. Bayazi abakunaki nangibakhulele kuphakama. Khulele lapha madala.
Sumadala mbijana ugile bayifika inkosi ihlezi lapha endlini emhlophe abantwana basezulwini bathi mabebheka inkosi bayithola iqhumile inkosi ayibukeki inkosi lengane lezi ezisebenza noNkulunkulu bathi zazingasasondeli basondela abefundisi babeke inkosi bafika kuyo inkosi bathi bayiginqa phansi baginqa phansi babuza uNkulunkulu sicela ukwazi isono sethu uJehova azashiye esontweni ngabe kwenze njani ngabe soneni kuJehova hayi asohlala sinuke bangcwele neza makhona mawukholiwe mawuhamba kule ndlela ungahlezi njalo ubheka komunye umuntu iso lakho manje lingahlezi njalo libona omunye umuntu wrong kawuyibuke wena ukuthi bakwenzeka into nihlezi nje mthambe nasendlini nje bakwenzeka into uyibuke wena uthi wathatha kangaka nomakoti endlini uthi akumina kodwa lo usephutheni niyezwa bancane nabo abafundisi ke bayiginqa phambi kaNkulunkulu babuza isono hawu baba besenzeni bathi yakuthula inkosi ilanga yakuthula into engaphansi kwehora kodwa bathi mabeyibuka inkosi yayikhala inkosi yamaNazaretha amaduku ayephambi kwayo ayisemaningi enyembezi ithi mayivula umlomo ikhuluma ithi nginovalo ngiyathuthumela ngoba isibonakaliso engisibonayo lana sibuhlungu lomuzi ngibona kugobhoza igazi uthi umfundisi majala bethu mabezi inkosi ikhuluma lawo mazwi uthi njengoba nina nibona ubungcwele lana ngelinye ilanga lomuzi uJehova uyomfulathela make wamfulathela lomuzi uNkulunkulu lana kuyoba indawo yonondindwa ngikhuluma phela amazwi ayikhulunywa umfundisi ayibonkosi kuyoba indawo yonondindwa nezigebengu zonke zizothola la ngaphakathi yakijima abantwana basezulwini isikhathi siyangibaleka kodwa khona la ngifuna ukufika khona abantu abayophenduka uthi ngibona kukhula ibandla kusho kanjalo inkosi yamaNazaretha uthi ngibona kukhula ibandla liyakhula ibandla lamaNazaretha lizokhula kakhulu kodwa lizokhula abantu abazokhetha inkosi ngaleso sikhathi bazoba abantu abangafuni ukulalela umthetho yasho kanjani inkosi yamaNazaretha kodwa la into yakhona izwi lokugcina inde bangcwelele engikhulumayo ngishaya isikhathi izwi lenkosi lenkosi ilanga lithi nina elisekhona elilizwayo izwi likaNkulunkulu ningapheli imandla ukubafundisa abantu abazayo nibatshele okwashiwo uShembe noma umuntu angathini ungagudluka ukuthi uShembe wathini uma khuluma kwakho khuluma nje lokho kwashiwo uShembe kuphelela yibo inkosi enkulu yasezulwini okwashiwa nje uShembe khona lokuphelela nanamuhla njengoba sila abantwana basezulwini size ezwini lenkosi asizanga komunye akakwazeka komunye umuntu la sonke size ezwini lenkosi manje siyacela ke bantwana basezulwini bengithe ingilosi nisabatha iyonje lana njengoba silana silethe inhliziyo zethu inhliziyo ke bangcwele into ehlala iboshe inciphe ibencane bese kuthi mangabe kukhona into ekuthintayo bese yakhuphumala ibe nkulu iyadinga inhliziyo bangcwele ukuthi njengoba kade usekhaya insuku eziwu7 bese kuthi ngalo msuku lesabatha uyilethe inhliziyo yakho la isabatheni bazofike bakhulume abathunyiwe bakhulume lenhliziyo yakho bayitshele ukuthi wena udalela ukuyezulwini susa konke lokhu kudlinze kungaphakathi lamabibi wasuse ngoba lamabibi nalamathuna owatshalela ngaphakathi enhliziyweni yakho ayokuvimba izulu
bakhona abantu esontweni phela abantu abazi ukuthi mawudlula lapha eAvalon ubuka lamathuna awumfanekiso esubona ngamehlo lapha eAvalon kodwa amathuna ngempela asenhlizweni zabantu awangempela amathuna asenhlizweni zabantu bakhona bayingcele ngoba laba bantu laba balele lapha iningi labo abavelanga nje balala kwasengekho umuntu kodwa kukhona isandla noma kukhona inhliziyo yomuntu emfisela ukuthi sengathi kungasengekho isibani bani makuke kwasa engekho ngelo sibani bani ithula lakhe lilothe enhlizweni yakho manje inhliziyo zethu ke bangcwele njengoba sila sizotelisa zona ukuthi uNkulunkulu asikhumbulele zona ngoba ngazo lezi inhliziyo bangcwele siyathanda ngazo izithi into elisizi ngaze ngayithanda le ntombi inhliziyo yami mali ithi mangimthathe ngimenze imakoti kuthi inhliziyo njalo hayi bombusi kodwa futhi ngayo le inhliziyo futhi siyaqalekisa ngayo futhi inhliziyo siyathuka ngayo inhliziyo siyaqamba amanga ngayo awu batwana basezulwini akumelanga kube mnandi phela esabathini yathi enye indoda ikhuluma yathi yayisindala lesizwe izingane zayo zimane ziye esabathini masibuya abuze bekunjani esabathini hayi bekumnandi mkhulu ithule le ndoda njalo mayibuya bekunjani esabathini hayi bekumnandi yathi ngelilanga ayi anginizwa kahle niyasonta kodwa nini mawuhlezi kumnandi njalo ayikho nje into ekuthintayo mawusesabatheni akukho ukuthi makhulunywa kukuthinte akukho nje ukuthi makhulunywa kunithinte hayi uNkulunkulu bakusuka hayi angikhulumile lolwimi yini nizwani bakhuluma bathini laba bantu ngezulu batwana basezulwini ncese ngizokwanda kakhulu bangcwele bengondla ingilosi yesabatha ngibuyisela nabantu bakaJehova ezulwini amen angazi dinangwe ngizocela umfundisi abe nezwi naye uzosala esesiphane isihlabelelo sokuvala ngoba isikhathi asisekho ebese siphiwe isikhathi sinciphe kakhulu amen Nkosi kuseni kuzwini Ngiyababingelela bayingcwele bonyasi. Sibonga baba mfundisi ngenkonzo yanamhlanje noma sixakeke kanga. Siyagijima ijubane nje lodwa. Sisazonema nje siyontela sithunywe uJehova kulo lelizwe. Sasa kunenkonzo enkulu elapha ya eDube ema-ofisini akawatha laba bemboni amatekisi baya kuShembe bayothi Shembe sekwenele bafila abantu baphelile abantu babulawa isibhamu sesicela wena manje uzoselekelela ngoba kwethu ukuhlakanipha kuphelile sinaleyo nkonzo ke kusasa ngo9 abayingcwele engathi bangaba khona ngoba ihleliwe nayo besingayazanga ke le yanamhlanje nayo yenye enkulu kwezinye inkonzo ezinkulu besithi siyagijima kuyasetshenzwa Jehova uyeza kulelizwe ngo-October mhla ka-28 wonke umuntu maqasha ukubhesho akasalibophi ugijima nje enjalo hayi mangibhincile nje ngaphambili akusenankinga manje ngeke usalibopha ibheshu uma uJehova eza nesidwaba ngibona ukuthi siboshwa ngechopho manje ayikho indlela yokusibopha kuyashesha yonke into iyashesha kodwa sibonga kakhulu ke
bengithi mhlawumbe uma ngizwe ubhuti uthi ubhuti uNdunankulu uzawufika emini bengithi sengizothi hala kahlangu gijime futhi ngiyophesha ngale sengidakiweke manje angisazi kahle ukuthi ngizokwenza kanjani kodwa ngomsa kaJehova ushebe uzolenza isu amen sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu lesihlabelelo samakhulu 230 inkosi Anusi wami